lama kang surja wai pangalang an Depi alam ne tinghon chena kualun dir kilun liya tu dan hongjai lo ke wain kan situ ding no Depi alam ne tinghon chena ku alun dir kilun liya tu hongjai lo Ingdeng thongke prahini karbila medamai ningkan esek amaipi nipia pharman pangcheng tanglu Patumi nipai ingkora ke thom thang thangachek lo nong 21 Bordan constituency angkang rong thelu patwa klamalong ingdeng thongke prahini karbila medamai ningkan esek amaipi nipia pharman patumi nini ke chok diro teron arni paman ponlo jaime ka teng pen barim ingti tiri pimai phophan kangthum karni lama kengri an deng ponlo lapen karbila met alama tame barim ingti pensi ingthur ponlo lapen aphi keng keng lama phoke pratrok sitame ingthur ponlo barim ingti pen karbila met aputha lamet kuru kahachia kengri bonglong teran lapen penpur me nipialam ne jinghon chenampu alonjir ke tokabang ke highway akengri lama kang thurlong ke kopai lopusi barim ingti pen ningje pon lapen karbiang long along school along lamet akitab ingdeng phopen ingdeng nerkep dolo lake ilitum kopai lopusi thok pon me lapen non ke karbiang long chotkalisi meghalaya tezpur akarbi pen danglok penang an adim arorip seng damlong lu lapet ansu se jethang bom lu lake kempu mukranti rasinja ahir jumelo pusi hokpon lu adon thu tirikam pen chiki mo jaimek paman pon lu adon thu tirikam pen chiki mo jaimek paman pon lu porphai crazy apor malom pen diroteron arni mai ini pon lu kangpu pon lalidhar teron lapen on teron atum pensi ingpu ponu labang somai long aluhi sar poman pen kachetong dun deputy speaker dr numol momin lapen man kido kethi kiding atum chetong dun jaimek ateng pen lamet akitab lapen lamet calendar ingpu ponu adon thu alongri arori matum an hirjir chepati pado ponu lapen lun chetu tame nimarli pen Lun ponu ason alam cethan ponsi nipai ingkora ke thom mate nini ke chok arni mesen pen pachun ponu Borjan pen harsing tenon report news fast Karbiang long Ipialam karjume ason longa mute sopirbi kasi ipialam pedovena sopirbi rureti ipialam panchona sopir keda o sunse kidoan lamet pancuci apa bang penon ini dek lamet along kamalong an jingrung mana ini sokadi kedoan ipialam kan netialam netinghon cinam gulai matanot o sunse kedoan lamet hello kaya cike jutang hello kaya cik kacingrum hello kaya le lah hello ipialam itu kabila memang Indonesia atau isi tekan lagi lah saya yang tinggal bukit kok masih lau pakai itu kenam dan silau ini Kahadia longri tongkebra ini ake karbila meda me pi nakibi lopen karbila meda me lama kangtur longke nili kopai te ulo kusi nili matha lapet lagi karbila med ame long kacirat kacitu katu kabia baha kusi nili matha poni inpur me nebi alam ne jinghot jenam karbila meda me lundir ketok abang
lamet tu ki haibia lomri lo son dak si me kubari Durkeswar Sinata kahajia lomri lo Ladak Borzana lomri alongke lamet guru bangke tongpecet kabuti alongri lo lasi labangso lomri man lamet guru bangke tongpecet alongri mati Trimurti Milan Bhumi puta Pitpur में कारबी लावेदा में के इदामदां निकट मारुस क्रेसिर केबरा थोक केबरा थोक तेरे बोई को era थोक सियानी सिकेसे इले तुम काटो बेबता चिनी उर lo kese ngame bur lage lamet guru longkam teron lamet kongchun bange potmosir longkam teron lo ile tum kopai ke me kongchun marke hai bini anta itu mangko doingla bini nimeani alang lipen Irjo mejo hakon tuingo. Biningan ilitu lameda me ingkan fokevran nerke pichongiko. Lasi fokevran nerke balamata ilitu sirponiko. Karbi lameda me non ke Karbi Anglong distrika me kalideta sono. Non ke Karbi Anglong me nangtana longi anta aruari ingkon mominglo. Karbi lameda lamjong kichan isi kemesa nangke kusi di matata. Pitpur में असम अंकांग आलो कार्बी आंगलों में अंगतान के तो उजाय नौगांव काचा दिमासाव कामरूप गेतार गुवाहाटी कोकराझार बिशना अनपढ़ मेघालय सेरलों सोलिया लापेन अरुणाचल प्रदेश लों कोकिला लों ता आरोमे सिंह नामिको बारूपेट में नौनमात लोंगरिया में केम लापेन आरोमे सिरकेप केबरा पोवान दोदांगो Karbi lang pecang lapet kapang jopan nona por karbi lamera me in pen iklem mate oripon monto karbi ang long kang sekolah long class 5 mate bong dengan atpon momlo lapet non NMP 2020 ateng pen class 8 mate erke bang dengan kapasan pon di apan sorkar apan chuneri pato poniko labang sola mutang kedamdang ningkang suri ni rai ko raketong Dakong kren erkepen ingko da trogar niang ilitu eli lapen dunwe ku kamsingan sepen indigenous tribal site soba awasa matumalong damra pesi new theriran damsi market president of India prime minister of India home minister of India tribal minister of India tumari de pitpura lo pajge damiko labangso pitpura lo tekpen president of India of East Pen state government of Han Kadalo ng palelo. Lapit state governor in pen, kinamdang matijong, chongsiani, ilito, mati. Ito mafrage langke Very glad LANGC ito. 32nd Nora ke Karbi Lamet LANGC. Solo masa. organized in Kokajan LSC here in Amlukhi. Apa dia tak kami akan kalah dengan nora make EM. salah satu si kecil kumupon. Major Rongparji also with us. Ala bangke And ini alat dan kehedan. people they are working Usin very dia hard akan kalau. Karbi Usin Lamet dia kan dalam konteks ini kita lihat dia to make alam pen, one great persen kita lima orang. So it is an Kita opportunity to isi jadi make kaya blok Karbi ni language lah. enriched for Non Karbi plan. Lamet. So Aku I believe meeting head that itu higher Karbi secondary. Lamet will play Asal plan a ano? vital role to promote MIA Karbi language and the modern Indian language along. people as a whole. Kaya alam tu ada Resolute posibilidad kita dalam ini tidak militer termakai makukan mereka. Ini kan sini. For this 32nd Karbi Lamet. Latar aku ni dia. Aku So then paper sending belum it to the ada. membership of the Karbi Lamet Yeah, MI. So today I Paper applied ada. for life Kita jadi tanah tanah membership saya of pulang Karbi Lamet ke. Non pakai higher secondary So I level. will contribute for the Mate. upliftment of Karbi Class language in now ini onwards. loh. Kita And I'm also learning Karbi language. So, and I am already promoting the Karbi language whenever I go in the akan dia tu posibilidad. public meeting. Posibilidad ni orang I tinggal speak Kardom to them. Kasi nora bangke, nora anak dengge, purutan ke pilon de, kusana bangke. Happy when I Degree level na ano ang go and balik po visit na po. and see one or two University level na courses, tayo, balik po na po na and research sa mukha, po that pwede way ito, we so na can promote balik po no. and make our Ini language do, familiar to us. laso bangke kamathapon pa. Sir, a beautiful message to the people Lahat na po no sa from ito, Tomorrow itself. Yeah, Ito kailangan this na Karbi pakikilang dulo. language Ito pa po sa ato mo ito pa the sa happiness of Okay, hi. thousands of lakhs of Doctor, people of Karbi Anglong Lord, living si here. Karon ang balot, ang bigyan siya itong dulo. They will Nakakapra try ito makagambutan ke. make this Kailangan Karbi dulo. language more Nagtanong ko familiar hindi tumambong sa and tinangan. acceptable Ito pa, puto pa, to pito the ng klan, no? Kasi halas
everyone Akit must ko, learn Karbi buka, language apa? so that Lamben ame itu they can tanggung pen, communicate with inside each pen. other Isi without any hesitation. kimesen berarti isi In that way, if everybody learns Kapuli. Karbi language, then it kecoklit. will be Modi's dream, ease Asal of doing bangkai business. itu pulang So itu. ease of doing business Bangkai will pakai itu be very much effective if everybody can speak and Kalau understand. pakai itu satu pakai itu. Karbi lamet amai pininganing kanan ke hokebran arkep lo. Sidame laningkan ase kamai pibang pining ansi hokebra hini ang deng anverla. Lage la sojo ni lo kiseng ceng ke haru presir kebra hokebra trok hiripu ikora soksiar ni si halaso komiti hut ningkan bang lason ningkan ase kamai pi lason padu kali ningkan po pit si kapadu ason si bang bom pen nang du bom lo si tambe aku dapen hala suhut sorkar tu pen akirap ason kawide da joini karbiara tum taka chitu dun kawide joini aku dari ke mepi padu ni da tiga aku satu sida non bang kaningkan bang itum talon long lo lasi pining ke thokke bra ini yang ding itum talon polong lo la bang ke karbiang long Autonomous Council Kasari pon Dr. Turidam Mohang Kejapon Karbiang long Autonomous Council hin pen Kabila mena mai pandingkan asik amai tiap Harman baja dalong tangka lason titik ikon tu kedua join si laso anikan bang itung talon kolong lo apen kabila mena mai keseng atipi ke itung kabila lama ki kapacan an sose kapacing fur lamet lamcong an sose kapacan kang fur pon so ateng pen kemang ateng pen nona atung sitame lempom dampom lo apen iningan ingkan sitame yuningan ingkan sontot karbiak khai pan kenang son ator ke thedung owe kimi owe bari metom handa kenang son jadi tum bonglong terang yudi sikatok tekang alu arona teng ada masar lagi aprang ini kan progresir kebrat hokebrat proxy harus sika paklang kitab dan pen ke avipin lo masih don karbila merah mai pen tuningan ingkan paklang pining sita ronglin karbi curong je karbi kubuson penceng lok yung dong kitab anparta uwi kimia tum kitok lamjir tomosu hirjir aluthui sida pining paklang polo dili tong kong nam kaje thang klong tong siti mo ngake hai kitok kitab lapen kamrup mahasau nogao hujai longri pen jadi tum tokbang lamet ko tum kitab ta piningan ikan pakai paklang pikon anparta ladak dui Bon posri rongbong terang kitok kitab karbi lam larben kitok lapen